Bebephuma ngey'nkani abantu ePitoli ngesikhathi kunomthandazo womkhonto wesizwe ebusuku. Sawubona kuphi nekuphi la kufunye khona lo mbuzo njengamanje. Ubingelelayo yini Mathindo Gcokisa Ntombi zimqamela mihlaka abanye baqamela multibus. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha wenze kulungela press subscribe button share phinde comment wenze sure ukuthi uyalike ivideo yethu ukuze njalo uma ngabe sikufaka amavidiyo ahamba phambili ezongena kuwena khalakatha. iMK ibinomthandazo wasebusuku laphana ePitoli njengoba ke omunye osomatekisi eveze ngokusobala ukuthi iMK akuyona ke inhlangano yabantu bamaZulu kodwa ke abantu abamnyama South African izokhipha umuntu omnyama osizini uba ke siyakuveza ngokusobala ukuthi phansi ngohulumeni obosayo phansi njengoba ke kwebabeza ngamasela ngana wethu ungaphandle komushika sakho ngiyazi usujahe ukuthi singene khalakatha kwivideo kodwa ke cela wenze sure ukuthi uyasubscribe uyashare uyaphinde uyakhomenta mangabe kuphela ivideo bamona ke ivideo mlaleli wami nayo kodwa njengamanje singabantu abamnyama asibumbaneni sithandaneni sihlangane nibayeke laba bathi iMK eyamaZulu bayanya labo ayikho leyo nto leyo iMK izokhulula umuntu omnyama intenza ukuthi izinto zingalungi ukunabukelisa amaqiniso uyabona njengoba ngithi bayanya nje bayanya vele iMK yethu sonke akekho ukuthi iMK yobani eyethu sonke singama South African singabantu abamnyama asambeni siyokhipha amasela umhla ka-29 ningesabi ningasatshiswa amandla